Apa jeng tok. Berjemaah tok tak teman tubeng baru sekalian. Apa jeng sembinangis pulang cecer. Jadi tak nyaman mun biasa istiqomah apa jeng ketibi tak nyaman. Makanya laki bini mun biasa berjemaah. Siapa jeng ketibi tak kira nyaman. Sehingga mun biasa berjemaah, maki atau karak tak kira abid bu. Sepuh atau kar, duhur tak nyapa, asar tak sarmo, maurib selake kelangker. Allahu Akbar. Ku tak lagi pikiran bini ni. Norok enje ya, norok enje. Norok cek boji. Tak noro tak nyaman berjemaah. Noro kia mancung tempat tubun morda jena langker deh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampit enje ya. Nyampit begelak tak nyapa. Kayak mun tak nyampit ya la kenang nyampit je la wajah. Nyampit ki je lo celo. Selaki agretek ya de antum pesarmo jong mun itu. Sarmo dapat tak sarmo? Nyapa dapat tak nyapa? Beres tepani berjemaah. Pulang rakaat pertama la sarmo la nyapa, rakaat nomor 2 bi selaki pahi pelanceng. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cang si bini san misan kah? Amin. Beres tak beres bu? Selaki agretek pulang amin lanceng ibu dia. Ibri mun kede. Salatullah. Wajang adikiran Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu dia tak belum datang. Aku mat ngimami TV sama mumjeng bejeng enak. Mereka bejeng sebungit dembate dungi dingkol sanga ngudi emik adan boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, rek jawabon kejok di buka masjid kapi. Siapa kilo cek? Siapa tak beresnya? Hamba keluar nang tenang. Beda apa jawab? Kaki je gila bang, orang tu kontar kapi gara-gara kaki adan kol sanga deh. Tak beres kaki. Jom, sekila jengko apa kaki? Ya kaki cak kol sanga adan. Kok adan maurib kaki lo entar jom. Adan isya kaki lo dah enak. Sopuh lah kok ketibi. Ya adan kol sanga ma antara kapi kaki. Sekila je, sekila jengko apa kaki? Ni kebocoran. Jadi mun kulaku majirkan tobak semua sepet kok mesti adan kol sepolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, jajaran para habaib secara istimewa, ajunan semulja habibana wa sayyidana hadratal habib Muhsin bin Muhsin al-Hinduan, ajunan semulja habibana wa sayyidana hadratal habib Abdul Qadir al-Jufri, ajunan semulja habibana wa sayyidana Habib Ahmad bin Muhsin al-Hinduan, terjukan saya ampun mulang kaula ajunan semulja Kiai Haji Ismail Amin Al-Khalidi, ben seteja para kiai, seteja para guru, seteja jajaran para habaib nyuun saporah, tak bisa nyebut satu persatu karena terlalu banyak saya hadir. Ben keterbatasan pengauning badan kaula, ben seteja jajaran tokoh masyarakat pemangku tisah beserta jajaran jamaah masjid pote sehadir dek keseteja ajunan badan kaula amul jaki ben badan kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah
Di saat semangkin kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki asareng para alim, para ulama, para habaib. Semoga lengki ben apolong kaula ajunan saat semangkin kak dinto betet dia perantara kaula ben ajunan sareng Allah pakun papolong kalaben para habaib, kalaben para alim ulama sampai ke akhirat. Sehingga kaula ben ajunan termasuk min ahlil jannah. Amin. Salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan simulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaben salawat kak dinto semoga sateja si hadir betetia orang-orang seoleh syafaatul uzma dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi sehingga kaula ben ajunan make sekecek tak nyeting dak neraka ipun Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin aslina saya pada Pak sareng ajunan semulja Kiai Haji Ismail Gadinto ampun cukup karena ki nomor situng beliau Gadinto alim alamah dan termasuk salah satu ulama termuda yang produktif di Kabupaten Bangkalan. Beliau ini kebanyak nulis kitab, kula banyak nyepit kitab. Makin lebih jajaran para habaib tak langkong. Dan gulai petuju ekor sini kawah kilia kapi rasa tuju ibaba hula elang tak ikat elak di baba. Tuju atas tuju cangkolang dek para habaib. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Ada salah satu pernyataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau pernah ajabu dalam salah satu makalahnya. Sittu sifatin fis salah min alamatin nifaq. Beda 6 sifat dalam bajang. 6 sifat kak dinto nanda aki tanda kemunafikan. Pasera orang si abajang dalam bajang beda 6 perkara kak dinto. Tabuna Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi maka tanda orang kak dinto andi sifat munafik. Bitan gula mangkin se 6 kak dinto pada apa semoga bisa ia palaki beni untuk kalakoh tapi untuk tak ya malaki. Jadi mana Nabi gelak saya pada Pak sarang Kiai Haji Ismail kak dinto maklek ya malaki. Saya pada Pak ten kula nikah pada Pak maklek tak ya malaki karena di kula nikah tanda cuba tanda tak sai. Saya nomor situng panapa tanda munafik sebeda di dalam pajang. Kan. Ya. Pakubar dimin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad ya arusal ya habibi ya Muhammad ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kintiki di jabah ni bini ngatole kapi pan si gendeng gubar. Paitinaki.
Beliau ni ka luar biasa. Ibang kalan ni ka berdua asmana ke Ismail ni ka alim kapi. Citrung ki puru saya hadir ni ka. Ya ke banyak kita pasal nulis kitab banyak ni ka. Bah berde situng boleh gak dito. Ibang kalan As-Sokhali. Pernah kena Kiai Haji Fakhrillah As-Sokhali. Nabi pernah kena Kiai Fakhrillah gak dito sebelum muduk ke Yaman ni ka ampun banyak nulis kitab di Minang Sukabumi. Jadi bangkalan ni ka berempat asma ke Ismail ni ka alim kapi. Karena di kuliah saya yoba pulang orang lagu dong kenal Holil jadong yoba Ismail sekali. On terus ki. Beda berapa bu? 6. Senomor situ ada aja kita ikut bola. Ada 6 sifat kak dinto tanda munafik hadirin. 6 sifat di dalam solat kak dinto tanda munafik. Yang pertama, al-kaslu indal qiyam ilaiha. Situng tandana munafik sebeda di lembut je mun apa je ngasengka. Bi kulan 6 ni ka pani baca alhamdulillah si 6 ni kegulaan di kapi. Jadi eka boleh ke sampian tak kok sampian pada beda si andi mantir bi Allah eva elana. Amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mun tingkatan kaula ajunan kabeh gak dito pasti sengkah. Tak pada bentingkatan para alim, para ulama. Apa napa? Karena kaula ben ajunan dak kebejen kaki aroma sa kewajiban. Sementara menabi orang-orang soleh gak dito beni aroma sa kewajiban tapi aroma sa kebutuhan. Jadi beni margana tertekan marga ibakon tapi justru keng puto untuk alaksana akibat jeng 5 bekto. Jadi gula ben ajunan sengkah. Makanya sarung ulama katina pacarana untuk mailang penyakit sengkaga dinto sarung ulama itu buaki epakon pabenya aromasa cek kula ben ajunan ni ka bekal mate. Orang mun aromasa cek bekal mate ni ka bekal abuat lo perkara an-nasyat fil ibadah wa ta'jil fit taubah wa qana'atul qalbi bima qasamallah. Orang gak dinto mun aromasa cek abot ni ka bekal mate. InsyaAllah sengkani ke bisa elaben karena kula ben ajunan seetek dentek tak ada lain kecuali mate. Makanya dibuna ke syair dari Mekasan ni ke timin sa ada bu asmana ke betui di dalam syair ada bu senikah odi neng etunya tore cek pi kapiaki polan pateh deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian seeden te beni soki kula ben sampian sateja matia tak matia bu jelas te mate bekocang mati ya sampian kula enten tak mati mi mati den aja jauh na maksud te kula ben sampian bekal mate keng bektona tak bangki kalaki bisa misem kalaki bisa agele bektona pulang tak iku bola. Padahal dari sehadir ni ke bisa saja beda se omra kurang teluare. Batu pak kangkok deki. Pak gelap pada gula tu pak kangkok dia. Terlancing umur bu. Terbi Allah pada beda selamat amin. Sampai atingkal deka ibadah solat sanaus odi kaulah ben sampian malarat. Kaontongan beni marga atunya apangkat tapi sebisa salametunya ben akhirat kasalamatan ika oleh kala bentoat de kuste Allah semak ben ajauin maksiat kepada manusana ala kose manfaat sanaus odi ta'abid samuka berkat samuka sateja kaparengan sehat ibadah dak kuste Allah atam bagiat lanceng umur rizki halal nak potoh solihin solihat bentatang ke rukun da ulama cinta serta toat
ala kuaka bagusan selalu sempat. Aja nilang mun lapar sebideur. Amin. Amin. Oh, ingat serona lencak bereru cuman. Menterbi Allah ibu semangat amin. Orang searomas sejak bekal mati hadirin. Searomas ad-daub bil maut. Benih cuma tokang kak. Mun masalah tokang ke mati sampai selalu tahu cak maki ajam tokang ke mati. Ajam tahu ke mati. Buktinya. Mun pentong ale es. Berarti maki ajam tak kok mati juga. Keng ad-daub bil maut. Aromas sejak abad ni ke bekal mati hadirin. Tak setiap orang bisa. Makanya gula ben ajunan. Pakon entar ke orang mati. Ketika entar ke orang mati ni ke aslus sunnah. Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nihayatul Zan Adabu, aslus sunnah entar ke orang mati. Ngater mayit ke kuburan. Ni ke benih zikir, tafakkur wa tadabbur. Ya Allah, abah bekal mati, abah bekal pandi, engkau bekal buntuk sini kali. Keng mun sampian dengan ajalan norok mayit pah ikan doi. Siapa mati? Kak misnari. Beri pasar. Beri. Malam macam bini nak kocak minta 2 kali je. Kopi. Bongkeng pah akan dah. Baru cepon ulama. Kopi. Kopi. Bongkeng pah ada kan dah. Ampun dikir saus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keng mun bisa sampean enggak ingat langkong bagus nih ya Allah mati lah mayit ya Allah tanang ku deku bakal ibat bakal yoso kopeng di orang bakal ibri kapas ini gila mikir ke abek cak abek nih bakal mati nikah saya paling saya mati lah kadel ya Allah ku leku bakal lupa kadel masuk ke limro malam pun dapat peteng ya Allah peteng kuburan mati jangan subini si Odi aja apa naga HP na Odi HP na Odi mangkana entar mun budaring mati nika entar makle guleben ajunan aroma sejak abek nika bekal mati mun la engak cek bekal mati an-nasyad fil ibadah bisa aja ngajah ibadah sesengka bisa aja gajah ada ring tak sengka ibadah nikah karena kuffatil jannah bil makari swarga gak dinto dengat dengi kelaban kelakuan sengka hadirin wa khuffatin nar bis syahwah sementara neraka gak dinto eling-alingi kelaban kelakuan saya keseneng ni bi huleben panjenengan satu je kelakuan ke swarga ni kama sengkah ngaji sengkah nggih napa nggih adzikir sengkah kelakuan maksiat ten lambok ki osoma orkes ka jak mun la orkes tak usah onceng na boleh sing udah embantar kumpul ya gedung ibu dia ngocak ada kau bawa ibu dia lo ngatela nggih kan mun pengajian lagi nonceng nih kamu sampai abis acara Alex ser aglinya ragole keng mun orkes abu magi semalam sampai laguna aduh ingat dong waktunya sudah habis dari jam 7 sampai jam tapi alhamdulillah makin orkes emang gak diman tade pun lai kente habsian kente hadrah anapa orkes belum 10 juta habsian belum ngatus ben berkat dan kamu jadi alhamdulillah makin jadi nabang muda orkes tak paju larang gelu kita napa seten punten gula benajunan makin auba sajian saya amin Allahumma al-kaslu indal qiyam sangka ketika abajeng hadirin kak ditotan de kaula benajunan ni ka munafik pun al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi manter bisa aja ngajah makle kaula benajunan kak dito tak termasuk orang yang munafik amin Allahumma senomor 2 wa mara'atun nas fi fi'liha terro celinga orang lebur ia lembi orang ngarep ia lembi orang bajing aku leban ajunan parlo ke penilaiannya ada ke orang lain
Maka ada banyak mun di Bangkalan ni. Kamun apa jeng ke masjid ajubaan, mun apa jeng ke masjid ngangkui kalam pitakwa, mun apa jeng ke masjid asurbanan. Keng mun apa jeng ibeng ko nah ngima. Misalnya takut cak anak kausen beri. Ibu di neki beda baca anak. Jangan lupa tanggal 14 Februari coblos di bawah ini. Bisi bini ibu jadi budi tegai kelepai semacam apa teh. Beda. Mun laki tak na pengakui nikah keng mun bini tak langkong cek ngakui kaos de iyeng kok semacam jo pikiran gelejer bu. Jaringan bini ngakui kaos pak ya dong beda kemper orang ya tas beda bacaan. Jangan lupa tanggal 14 coblos di bawah. Tukang hadras orang boleh kadek Habib. Bahaya nih ketawa penik kenik kakek. Kiu-kiu kok. Allah, mun saya cara medek derajat dia coli kiu-kiu. Ngelak kakek Ismail gua beda bengal ngocak kiu-kiu. Tak temani papiar ring genteng kakek ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang itu dalam solatnya malah mengharapkan penilaian manusia. Banyak. Ketika Abu Jang ibu yang ngoreng, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Apa dapat jangan ketibi? Bismillahirrahmanirrahim. Beda kan sih? Bengkalan. Munika anto. Tada kanto. Insyaallah mun isu menep ta tada piteun aja pada ben Bengkalan. Hadirin sementara bojang kau leben ajuan gak dintomor ni untuk Allah. Tapi ternyata aku leben ajuan di lembojang ngarep pengalaman manusia. Makanya gak ditetan aku leben ajunan munafik. Ketina apa? Bak tak uliyam suara iba bagus ketika ngimami. Ya tore. Keng mun ketibi bapak ada ben si ketika beda orang ruang. Jadi mun ketika beda orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ketika compok ni kau bakun. Berarti kau leben ajunan antara inilah orang. Ketika banyak ngoreng ben ketika ketibi kak dinto padanya mana. Jelas? On. Nomor telok. Wa takhiruha mun abajeng bekto na epamudi mun parlo bajeng bekto na ibri rekare ala ko gelu baru pah abajeng karena. Orang ko nagak dinto hadirin mun andi kalakuan abajeng gelu ala ko marena. Entai gelu cender mangkat ke abajeng gelu. Mangka dalam baga dinto bekto ni ke barokah. Ana apa mak barokah? Pulan bajeng baga ada. Salah satu tandanya min asratis saatan di kiamat nikah. Dalam kitab Abi Jamrah itu buaki hatta yataqarubaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai nanti waktu itu akan terasa singkat. Dan gula tak ngerti wallahu a'lam. Saya kocak bektu singkatnya kada remah. Keng mun biten gula engen kangen. Orang gak dintoh mun bajeng ni ka enteng bektu ni kelekas hadirin. Sampian mun duhur kita bajeng sekejap asar. Abu nakul telo, abu nakul dua. King mun bajeng adan sampian tuli audu tuli abajeng. Sida pak asar ni ka abi. Bener. Asar adan tuli abajeng. Sida pak maurib ni ka abid bekto king mun asar ta abajeng. Maurib ni kelekas dari asar. Makanya bekto ni ka makle barokah. Kau leben ajunan tore tuli abajeng. Saya nomor situng tak ipangki gula ben sampean gak dinto cek deki sempat abajeng pah mate takut keluan saya mate gula ben sampean kita abajeng. Jelas? Jelas? Makanya kapan bekto ni kampun masuk mun seman kona orang ni kemun dek narik tau leng-leleng nak kana duk beduk cong boleh nak kana abajeng duhur. Lem boleh cong jeere takut bi setan mun mangkin mun jeere setan na takut bi orang. Mungkin apa mungkin? Ada mungkin keluar. Bila bisa apaan mungkin? Kapan pokok lempah? Ngebuburit. Apa ngebuburit? Nyari malam ngeneng pinggir embong. Lebur ngebes burit apa? Benih kalau ngebuburit. Saya aja lenik binan ngakui lejing. Lebur cak ketat metu beluran. Betes. Benar boleh saya ngakui bak semua lempo. Pada tahu lontong banyak gelu beres.
Ngaletuk kaya dia ngaletuk ke atas. Tori kani sergek laki ngribu. Mun lejing jak kiba ke pasar, lejing je oleh angkui tapi kai daluman iluar daster, iluar samper, iluar erok, dalem lejing samper bi angin terbuka aman bude lejing. Lejing yang kui beri ada apa-apa, na banyak tukang becak ngan tempungkan acem kagenya. Mar kani serre. Yang ku tak lebur kok ya. Allah. Tore tutup buk. Mun sak pasaan gencerna pasana elang. Pasana tak betal tapi gencerna gemet gara-gara lejing empian je. Lo andi otang pasa kak, keng tak oleh genceran. Itu penilejing aja. Nih kempuel baca ending. Ngamun lang ngaji boleh panggil benak kena kini. Pah anang nangis. Aduh langsung tak. Yang jago letaknya lagi sampean nyusu. Emang kan lo soswe anang nangis. Ibu Roma sampean tak oleh ngaji. Soswe kortopu buku deh. Salah beranak ang lamare nyusu kak. Ngida anang. Kalau pai pakunta beli ke beden na jua. Cah kakem pentong ben kacang dibuka gede kibuk. Allah tu pak kering apa dina di bacek sarana. Betal genjer nafas kak. Makanya tak langkung sak pasaan. Ampun. Istilah ngobuburit ni katore pat ada sampai kebiasaan. Gue benajunan beniring kota mah kita ngobuburit. Karena ketika nih ngali an-nadhru bisyahwah, genjer nafas ni kaelang hadirin. Makanya beda sema betal pasah, beda sema betal genjer napa pasah. Mun genjer na si betal pasah na tak betal tan di otang, keng tak loleh apa. Makanya capun kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang apa saking tak oleh panapa karo lapar ben arep ngetok saya kole. Gara-gara lejing kakir ya, Bu. Jelas, Bu? Jelas. Jadi tak langkong lebih bulan puasa tore. Kalam pinengan ku senak genak rumun sarang orang jang kuy. Nggih. Cek ring bini ni ke penampilan kak, penampilan. Saya pakai ada ni ke penampilan. Ring bini ni ke beneng laki, fitur neng penampilan. Ring bini ni ke lebur mun kakalam pisah. Mangkana pak ibriin seragam. Ni kamu tak ibri seragam, abu nap renap kalam bini ni kak. Oke. Mun ring laki kan enjari bu. Ada gelak semang kata kok cane, ada gelak elang. Mun ring bini mulai beri le setrika kak. Mici sering bini ni. Mun atas celeng sampai ke bawah celeng, ke dalam celeng. Iya kalampin bu. Lain. Tangkan cari bu, ada tangkan cari. Mun mele kalampi anyar ke pasar, mulai depak ke rumah, acap buang, pakateng kalampinan. Parlo, yang kuy. Mun hari ya, andi kalampi anyar. Kalau kekireng mah ada aja. So, andi lakon apa bu? Hari ini kok kalampi ada nemu isopi, penabit gelap, nemu di pasar, tanya akikan sebita. Kita berpak polo langsung ibu ibu lebih kok. Depak ada tak apa depak ada bencak dengan tangkole tak apa terak. Cuman bagi tak apa ibu kok ibu cek dengan mode. Bikok ibu boleh kau tukang cek di bawah sor setiap atas dina jemak dia semua kerja titik pas ibu dina aja. Cak kopak kaki saya kocak deh bu. Oh tepak kering apa cobaan dia. Are masjid deh kan? Masjid deh. Masjid ni kada. Coba sambian saya semak dengan totorai. Mun berdering lagi bini lebet. Pah ambung apa ngabojeng masjid. Selake mari abojeng keluar. Si bini cekak dalam. Benih ngaji. Mari. Sabak ngalak boleh. Alis saya tambah. Mari. Ngalak boleh. Kapan tebel bibir laki na saya ngocak makanya kita kekep tak kok ngale bibir lebat di mana mangkana nih kamu masuk surga benih janji bidadara kak makan surga ini kada bidadara sebenarnya cuma bidadari kan arapah burle bunari benih kering laki kak benih pese kalampi atas mangkan dibun Allah yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir sampean budian kalau masuk swarga benih cuma dinna bendinna sampai
Asawir, asawir ni geleng soko. Sampai kau soko ni gelengi emas kaki bu, tak mantoman. Benih cuma emas setok, walu lu'a kibri ibu tu mutiara. Tina menterlema kilo betul, dia tak dengar tingkap kaki jebu dia. Walibasuhum fiha harir, pahi kalampi isot trabudian. Anami janji ini kah, burlebur na kalampi sambian. Perhiasan emas, keng berde budian perhiasan si paling gedeng suarga ni kah. Tero napa tak tero? Pajung emas. Sahabat sudah tero guru. Toleh pula tepak kebinin sambian kah. Sahabat sudah tero pajung emas guru. Hah? Burung? Pada bentang bini kaki bu. Ya tak terus pajung emas le. Ah pajung na gedeng kau ya. Ngaran yang ku berdeng jualan gedeng wani surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor situng napa bu? Alhamdulillah langsung ngelang iya. Kok lebur ngaji nak jeda iya bu. Nah sepenting lah apalan 6 deh. Jadi mau nyaki apa le? 6. Apa anda jika lupa kapti kau? Kaya ibu. Al-kaslu indal qiyam. Siapa jangan sang. Senomor 2 perlu panilai nama manusia dalam senomor 3 munafajang bektona ibri bektore kare bektona nga khair nikatan dagula benajunan munafik. Senomor 3 senomor 4 wa naqruha naqrun fis shalah pada ben ajam nyulpe bejengah tak sampurna rukuk tak sampurna sujud tak sampurna. Hadirin kula ben ajunan apa jong goncang idulum bejeng nikatan de kula ben ajunan nikaking munafik nih kamun si kencang nih ka beda tumak nina beda i'ti de sampurna king kencang mun sampai ada tumak nina benih cuma munafik tapi bejengan nika tak sah. Makanya Nabi Muhammad lambak tu ningali tibi dak ka orang sa abojong kencang nikah. Nah pada buna kuste kanjing Nabi, lau mata hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Orang sa abojong kencang dia dak. Mun sampai tak ambu pah mate sampai bojong apa kun kencang ngak dia. Eka mate tak ngibe iman Islam. Abojong kencang eka waris tak ngibe iman is. Jelas. Makanya mangken mun tarawi sesare sekencang. Mun tak kencang tak baju. Kareka teloh. Macam-macam bah Mekkaan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq. Ibu dibangun cak billahi ku malam tak belia kiai. Ini karo sing udah situ wah. Waralah. Lulusan di Macedo. Arab apa bahasa murah. Hari munde jetok de jong bere tam. Idina abid bangun jadi sekencang je masjid dinna lauk ro kencang. Haram ngalle ba. Oleh 2 hari bah boleh. Ma boleh baca di salah kencang. Kencang gelu jo. Kau ki takbir imam malah sujud. Waralah. Hari muntra saki jol pak. Bede kencang tapi benih sumenep. Si kencang ni ke bede benih sumenep si bede HP kak. Muni HP nemu dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bede. HP. Mun teu kencang ngak rua benih karo makmum malaikat bingung dia kak. Jangan malaikat. Leur metole sanje dia itu. Malaikat situ nyampi tapok colong mari je. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 5
wa qillatu dzikrillahi fiha didi engak Allah di lembajang apa jang di kudu ban sampean ngadep ka Allah dari macariatan ilmu bajang ta engak ka Allah mun ilmu bajang buat engak ka Allah sementara bajang ni ngadep ka Allah bila kudu ban sampean seengak ka Allah jelas maka ada kudu sering cerita ketika lembek pada ulama ahli fikih ni ka salat kois Laila Majnun kois sekila ka Laila kalibat tidak ngering abajang si abajang kebetulan ulama ahli fikih ketika abajang pah itrapus bi kois ni kaya adem kois ni kah nabeng Laila nabeng Prabon nerapus orang abajang mari abajang kejak tu ke kiai ni kah kois anta majnun gila kaki dia memang engkau segila engkau ri abajang ngadep ka Allah masa kaki libat tang ada kaki salah tak abajang keng nabeng ring bini pah libat jadi ring abajang gila kaki dia kois ada bu sedek kanang tenang segila jeng kau apa kaki ya kaki selata apa jeng nabeng ring bini libat ya ada ring apa jeng kan gila nyaman segila je kaki kiai mangko segila kaki je apa jeng ngadep ka Allah kan iya masa kaki ngadep ka Allah ki ngatela engko sinabeng Prabon engko sinabeng Prabon petak ngatela cek beda kaki apa jeng ayo kemah hosok sing ngadep Allah ban sing ngadep Prabon ya Cek pun kau segila je kaki. Masa kaki je ngadep ka Allah ki ngatela engkau sinabeng Prabon. Engkau sinabeng Prabon petak ngatela cek beda kaki abajang. Berapa banyak kuluban sampean abajang 3 menit 4 menit. Ternyata ilmu pikiran kuluban ajunan gagal masang Allah. Ternyata dunya ki sabek ke dalam bajang. Bahkan terkadang sampai lupa pada rakaat Allahu Akbar. Oleh telo oleh 4. Masa 4 rakaat kula belajar bisa lupa gara-gara ieu saetunya pikiran. Terkadang nyuso pasar. Tak engak pada bojang itu mujak kelero Allah aduh ya gelak banyak gelu sosong. Aku sembeli abik 70 le. Memik sosok 70 le memik kok tu dekan. Beda buk. Aku ding cukok ya kalau pai tak ibetak iki ba bojang ya engak pada bojang beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh cukok kalau pai tak ibetak. Iya kena butuh iya kena stain terbini itu mau teribata akin ya Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin aduh poton mana mi cek larang ngacukam apa beda bu tore sambingan kangen beli mandi kak dinto tore kaniat hadirin kaniat jadi ambo jengah sabora kula ngabulo sini kamu ke hulil yasin le aruku macam fatihanu pada keng didik tore latihan magi hulil yasin le sopo apa jeung 3 rakaat lagi ya pada tegelero keng mun sambi pangki senikah sambi ngak keng iku leubeun ajunan latihan insyaallah saja nabi saja bisa amin Allahumma merenem terakhir Pak Mare korang nguncang tibi tak langkong bib tak langkong semua hanya ku grupan bun bara bitan gula tanah mar kena kaki de cong kaki pentong ben pental de gula tak langkong semua orang kiu pentong ben pental de ko kemarin kiu Semar menem panapatan dina munafik wa takhalluf an jama'atiha nyimpang tak anda dari berjamaah bajang. Hadirin termasuk khulil yasin ni kasering masjid ada lembada berjamaah apa jang tibi luar mak lekas harus jangan kapi pada penyakit de benkok mun deui bener padahal beda berjamaah tapi apa jang tibi hadirin terkadang sengaja tak apa jang pelan makin ki beda berjamaah apa jang ngedeki mari mak le bisa apa jang ketibi mak le bisa lekasan ni katan tegula benajunan munafik. Maka Nabi Gusti Kanjeng Nabi dibuaki la sholata li jaril masjid illa fil masjid tada bajang ni kaikan di orang sesemak ben masjid kecuali bajang ke masjid artinya tak sempurna bajang orang sesemak ben masjid mun tak berjemaah ada ke masjid dimin bade situng sahabat asmana Abdullah ibnu Ummi Maktum gak dinto hadirin tokang adan muadzin Gusti Kanjeng Nabi bakto sepuh mun sabbu ni ke seadan suara Bilal bin Rabah berarti ni ke baktuna tahajud keng mun adan ni ke suarana
Abdullah ibnu Umi Maktum berarti masuk bekto sopu. Abdullah ibnu Umi Maktum nikah tua, buta, katibi. Tada orang si bisa ngatur ke masjid. Toman nyone tidak kanji Nabi untuk asolat ibu engkau. Napa debuna kanji Nabi? Hal sami'tan nida ya Abdullah. Kaki ngedin mo nyena adan di dina. Engki Rasul ke masjid. Tak yeti ni bi kuste kanji Nabi untuk asolat e compok. E pakon berjamaah ke masjid. Ana apa situng bakto Abdullah ibnu Umi Maktum ni kah? Ku tak apa. Atung ketan. Jadi kan tak ningaleh. Tapak labu sampai deui ini kaloka. Samarin loka ni ku tak apa beda nonton. Mangkata ke masjid beda nonton. Mulai di masjid beda nonton. Mangkata beda nonton. Mulai beda nonton. Lema bekto beda nonton ke masjid. Sampai keton Abdullah ibnu Umi Maktum. Siapa nak kanak nonton ni mepah cek bagus segelu. Nonton pun are ngambek di Roma terakhir ke masjid. Ngambek di masjid terakhir ke Roma mak dia berjemaah. Akhirnya hadirin pas tanya bi Abdullah. Saya sampean mak cek bagus nonton gula abojang lima bekto. Gula malis tunya tak andi, kayak gula malis doa. Saya ranya mana sampean bi gula itu akina. Nyampir saya nonton. Tak usah tua aki dulu. Kau tak perlu kedua nak kaki aja. Saya sampean mak cek sombongan. Engkau je iblis. Mak boleh iblis nonton abojang. Mak iblis nonton abojang sampean. Iblisnya kan lang orang anak ibadah. Masa sampean iblis nonton gula abojang? Kakek enggak jadi bering kakek gara-gara tidak saya nonton kakek labu. Kakek saya labu jika pulang berjemaah ke masjid. Kakek saya labu pulang keng antara berjemaah. Kakek jibi Allah. Saparo tu sana isapora tidak sekali. Ibriin derajat bi Allah secek tingkina. Jadi kakek jibi kok kalau tonton keng takut labu boleh. Mun sampai labu boleh tidak sekali ding kakek tu sana gemet. Hadirin. Mangkana Gusti Kanjeng Nabi ni ada bucak saking oning kaulaban ajunan berjemaah ke masjid dia lebih pajang sopula atau walau habwa kaulaban ajunan make soko ni kata ada agar resod berangkat ke masjid cek saking oning berhubung kencara ni kata padang hadirin kata lo bener muni Bengkalang tur kadang ke TV salah tua apa jangan dikeran astaghfirullah Rabbal baraya. Itu dia tak belum datang. Aku amat ngimami TV sama mumjeng bejeng enak. Mereka bejeng sebungit demba tedung ngiding kol sanga ngudi emek adan boleh. Allahu akbar. Oh, rek jawabon kejok di buka masjid kapi. Siapa kilo je? Siapa tak beresnya? Hamba keluar nang tenang. Beda apa jawab? Kaki je gila bang. Orang tu kontar kapi gara-gara kaki adan kol sanga deh. Tak beres kaki. Jom, saya gila jengko apa kaki? Ya kaki cak lekol sangat adan. Kok adan mau rib kaki lo entar jom. Adan isya kaki lo udah enak. Sobuh lah kok ketibi. Ya adan lekol sangat mak antara kapi kaki. Sekila jengko apa kaki? Ini kebocoran. Jadi mengguleku majirkan tobak semua sepe coba nguti adan kol sepolo ni. Insya Allah maki gula nyanda kak kantong ini. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Jadi kula ben ajunan kak dinto hadirin mun bisa berjemaah. Kalau masih belum bisa berjemaah ke masjid, compo usahakan berjemaah. Al Imam Ghazali ada bu orang ni kemun ahli berjemaah ben laki Roma. Kita bisa ke masjid, berjemaah compo. Berjemaah ben laki. Keluarga ni kebekal ija gubi Allah bekal ibadati keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bitan gue lagi pikir masuk akal ungguan. Apa? Karena orang ini kemun dah biasa berjemaah. Siapa juga ketibi ini tak nyaman. Persis gue leban sambian. Siapa juga berjemaah tak nyaman. Polan biasa nak berjemaah keti. Mun lah berjemaah biasa nak berjemaah ben laki sopu berjemaah duhur berjemaah asar. Kulan di kan jadi di Bengkalan. Asmana Pak Bahruddin. Ini kesempat situng waktu ni kan nangis gara-gara teman abujeng sekalian tak berjemaah. Tak nemu orang nyari orang lama abujeng kepi. Asar lah para tak ada. Pak abujeng ketibi terpaksa nangis sambil abujeng. Ini kebiasaan menjompong mun tak ben bini ben anang, mun tak ben anang ben bini. Apa jangan tok. Berjemaah tok tak teman tobeng baru sekalian. Apa jeng sembi nangis pulang cecer. Teti tak nyaman mun biasa istiqomah masih apa jeng ketibi tak nyaman. Maka ada laki bini mun biasa berjemaah. Siapa jeng ketibi tak kira nyaman sehingga mun biasa berjemaah maki atau kara tak kira abid bu. Sepu atau kar, duhur tak nyapa, asar tak sarmo, maurib selake kelangker. Allahu Akbar. Ku tak lagi pikiran bini ni. Norok enje ya, norok enje. Norok cek boji tak norok tak nyaman berjemaah norok kia mancung tempat tubun morda jena langker deh ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit enje ya nyampit begelak tak nyapa
Keng mun tak nyampit ya, lah kenang nyampit je lah bajang. Nyampit ki je lo celo. Selaki agretek ya de antum pesarmu jong mun itu. Sarmu dapat tak sarmu? Nyapa dapat tak nyapa? Beres tu pani berjemaah. Pulang rakaat pertama lah sarmu lah nyapa. Rakaat nomor 2 bi selaki pahi pelancong. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cang si bini san misan kah? Amin. Beres tak beres bu? Selaki agretek pulang amin lanceng ibu dia. Ibri mun kedir. Kopi. Kon. Menem ki? Nomor sit kurang. Mayu mun kurang. 4 tahu buka ki kok. Nomor situng. Cengkah. Nomor 2 ria. Nomor 3 yakhiraki. Nomor 4 kencang. Nomor 5 titik ingat ke Allah. Nomor 6 lebur tak berjemaah. Ini kata tanda munafik. Tanda orang munafik sebeda di dalam bojeng. Mentar kau leben ajunan selamat. Allahumma. Sekadin to si bisa pada Pak. Kurang lebih nanya on sopora. Punten habibnya. Ngereng bah tutup kala berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min ahli la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والموس بالنبي خير وبأم المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.